while it is a very new country for renewable energy, already you're seeing a lot of professionals that are being developed, people who've been working on various different projects with different international partners. And so the human resource of people who can, professionals who can work on renewable projects is growing day by day. The other is, of course, we focus a lot on the utility scale power projects, but there's also a lot of smaller, very viable renewable solutions, off-grid, solar cooling. Already many of the gears, the herders have solar to basically run basic kind of functions at night. So, that's also a big area. But now maybe turning to our panel, as again, we focus on bankability and getting projects financed and actually operating. Maybe my first question is to Gan Huyak, who, from your experience with Sakit, which is, again, the first new power in 3 decades, can you share what you thought were the biggest challenges and then how you were able to succeed in attracting financing from IFC at the corporate level, from EBRD, FMO, GE, at the project level to actually make this project real? Okay, thank you, Shway. And because of 2 reasons, first, most of audience Mongolians, and secondly, most of my key messages will be addressed to local people. So can I speak in Mongolian? Yeah, it's okay. Yeah. And that of Aramin. Ганцхан Монгол биш, дэлхийн бүх улсууд хөрөнгө оруулалт татах гэж оролдож байгаа. Хөгжиж байгаа орнууд биш, Америк, Европ бүгд. Хоёрдугаарт эрчим хүчмээс эрэг эрчим хүчний салбарт биш, бүх салбарт хөрөнгө оруулахыг сонирхож байгаа. Тэгэхээр бүх улсууд бүх салбартаа хаанаас ямар хөрөнгө оруулах, өөрөөр капитал гэдэг маань одоо дэлхийд даяар урсж шít гэдэг сонирхол байна. 5-6 жилийн өмнө та бүхэн санаж байгаа. Бид нар нөгөө удахгүй Дубай болон Сауди Араб болно гэж ярьж байх үед Монгол дэлхийн зэсгэд юм уу Коксн нүүрсний гол баялагууд байна. Тэгэхээр дуртай дургу энэ том компаниуд манад хөрөнгө оруулна хийнэ гэж адил өнөөдөр нөхцөл байдал ямар болсон бэ? Тэр үеийн emerging market буюу хөгжиж байгаа орнууд руу явж байсан хөрөнгө оруулалт өнөөдөр ихэвчлэн доктортой